no. Wow. Baling-baling bambu guys. Itu tadi hendak aku lihat kamu. Melu sekilo lagi. Jadi udah dulu reku. Paling berat. Bilangin cicep gare. Homo, aja memang leje pernah penonton aja namu pelang bukan mawar namu kiri. Jadi lu aku tenangin dulu reku. Udah dulu reku dulu pak. Iko lo kau mau tentu. Oh nore. Oh nore melo si cici nore paja nih. Oh makanya nore mau paja nih keren paja nih pamanan nih. Oh thank you. Thank you noreku thank you. Thank you. Thank you. Baling-baling bambu. Masalah. Purin di purin nih. Biasa di makala kade lompat melu cicing akar kok. Purin nih pak imam purin satu kali saja. Wih, liwat dia tiku ke sini. Wih, maka kok ya tahu sama kebala. Purin di windi purin nih. Wih, di windiku. Oh, baling-baling bambu. Yang penting pakai lo. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat Doraemonku. Wah, pakai lari. Maka tuh pakai lari pada yang tiga sama skorna. Terima kasih. Iyan Widi, makasih banyak sama-sama. Maka bala nadin tadi. Padahal ini biasa loh. Kama mer koma pe kama. Cicin na bawa pa ima cicin na. Awel lompa kasih mer cicin maka cicin na wasam kali. Di velo. Maka kau ya tahu sih. Ya tahu sih. Alhamdulillah. Thank you Doraemonku. Beli-beli bambu. Wah makasih banyak. Surat-suratku baik hati. Ada Widi. Nanti pide Widi. Jangan kau menangis di Widi. Nanti saya belikan kau susu cagatung nak, jangan kau menangis. Oh terima kasih banyak Widi. Wah makasih banyak. Terima kasih banyak buat Doraemon yang mengirim tadi paus. Luar biasa tadi Sapo. Oh dia dikalah kondi. Cuma daleku ini. Pa biasa dalekmu, ayo dalek siku, dalekku si. Alhamdulillah. Ayo ko sesung mau cocau ko bawa di tu makirinya kije. Iya. Wah, ya lo komenera no arodo. Siapa mewah siapa? Ya siapa mewah nah aja nih ya siapa mewah 10 jadi winner siapa? Si Saka 10 winner. Mana ngerna? Pangkani sultamu. Suruh mewah mana nih? Murkal layar mau kira oh majas, murkal layar kabut. Digaget tuh takku cuma iya deh ke Doraemon pulih Jepang. Ayo Doraemon pulih Jepang. Arma kada belim-belim bambu. Ayo tuh lima ke. Iwa pas apa? 10 saya diwinna. Saka 10. Mana nih ro? Ibang sensun suruh kasih mewoi. Ila mau kemewa kiri ban sensung jaka melari jadi pada ban sensung pa ban sensung pikir mewah. Ban sensu curiga kambe ban sensu baru mede. Halo Asri. Aro ya jadi lo waktu tenang dulu ban sensu jaka kamu lawan sudah. Lawan sudah gede makan ban sensung. Lawan sudah. Iwa kunore. Iya makan ban sensung. Iwa kunore. Iya. Ya kan pakai kayak noreku ban sensu ya dia agak ban sensung. Player guys. Gasmi ada bos. Yang penting makan ini bosku ban sensung. Bener mau kagak sebelah. Bener kombe sensung sensung nggak lolo kecuali. Mana suruh kami beroleh kecuali. Dia tahu mau ban sensung kemana ke resultannya kecuali. Bener ku. Anu bawa nore. Marka layar ka dulu nore marka layar ka dulu. Aja nih marka layar. Marka layar marka dulu. Pertandingan. Ayo bansin dulu dewe. Padahal ini suruh kami iwan asenure. Lece. Rekam layar guys, sudah rekam layar. Yang penting ini guys pertandingan internasional yang dipertandingkan antara Cina dengan Indonesia. Ugi. Yang ini di sebelah namanya Widi, orang Cina kebanyakan, Bugis lebih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Kulande, semangat Ki Askar, semangat RS, semangat. Mandra aku payima, ikut tuh seri mana tuh Argentina soni. Wako nore, wako. Tadi kalau kekali na burung kali na sapona. Wako na semangat aku. Ayo bang Sensu cualu witi bang Sensu deh dia anu Doraemon. Adalah Kulande Doraemon, keluarga aku mereka sepung kemana kok. Paling mewah. Wah belum kiring. TU aja na TU. Ano nama kira ka bepa. Wako nore armang wako nore wako kue WC na payi ma yu sapo WC na payi ma dia akan. Ini WC ku tidak apa. Thank you.
Thank you, beling-beling bambu. Masya Allah, thank you, sereng. Dia pegang ke compak kali na, kali 4 kali 5 kali 6. 5 kali 5, 25. Pelutun ni kepai mam. Pelutun. Teri. Ayo nerapin waktu nanti. Nerapin ni waktu nak. Thank you. Thank you, bosku. Thank you, beling-beling bambu. Iya. Wow. Ewo ko sapo, Arman, ewo ko Arman, ewo ko. Wangi ke sidor ay bosku. Sonje, markan layar bunga mawar ba cedi. Lo ko matinri ko sonje, lo ko matinro. Mana ko jay bunga mawar ba makiring ka. Udi mo siri. Kamasewe, degen mesenjo ya. Oh, kereta api ni magan mi itu masading. Kereta api ni kiring Abu Nawas. Mau sedang. Tegini, thank you Doraemon. Tegini, thank you bosku. Tegini bos senju. Ya, thank you ronde aku lada grenase lo betul grenase kiri ya. Mede lari mede. Terima kasih banyak Doraemon. Tegini be bosku senju. Nureku kasih aku nureku itu. Thank you bosku Doraemon mawarnya. Thank you berkah selalu. Semangat bosku Doraemon semangat. Mi tentu senju. Senju kecuali makiring yo senju yang panah ki senju belah. Dia agak arung kemana nih? Dia agak labuk. Sonje nama bu petasang. Weh, boleh beli petasang. Thank you, Sonje. Kiringan ni wali muka kiringan wali. Armang, semangat. Semangat. Tahu mede mana ni? Mede mana ni Widi? Dia agak ni Widi mede mana ni anggota aku. Mawar mi Tommy bawa mawar Tommy. Aduh, kopi. Terima kasih bang. Aduh, dia agak sensu. Armas thank you pai mana kencang mau pales na makan cat sapo. Ewo kunure. Tadi nu bagi kadolo, bagi kadolo Pak Jokowi. Ke Pak Jokowi. Tolong ke Pak Jokowi ya mana dah. Ewo kunure. Ke Pak Jokowi. Jadi di bosku mata boni telah kaya bosku. Oh, terima kasih banyak Terni Pak Ima. Kau sering macam kau makan demi teri. Yang penting tapi deh kamu ke Pak Jokowi utama. InsyaAllah. Wah, Cimeng, makasih banyak Cimeng. Ewo ku Cimeng. Makan cang mau beli no payu makan cang. Cimeng ni bos. Lu makir Cimeng anu. Lu makir Cimeng. Singa. Syukur alhamdulillah. Mata pun singa ana syukuruna. Thank you singa-singanya. Hajar, ewo ko hajar. Nadi mo po di kalay. Beda cede bawang, beda sesebu bawang. Ewo ko nure. Lo kumakiring aga. Kereta api. Thank you kereta apinya. Planet Pluto. Cimeng. Akhirin no planet Pluto. Langsung itu sebu. Atau Phoenix. Langsung. Apalagi polang. Mending. Asri makiri kat singa jane iko sensu singa anu bawa makiri ngaka dia sensu dia agak urut layar Tony untuk sensu tapi dia agak aduh oke. Thank you sapo-sapo kumana bilang kidul selamat malam Pajar. Thank you dia agak ni apa ni pas sensu dia agak cerita ban lagi sensu Maraka layar tona utanya sensu makin laba rekan layar pas sensung cerita bana laki dia cerita mbok uraka layar toni dia agak sensu dia agak di papa den Doraemon baling bambu langsung tu pausi. Wah luar biasa bang nuku bang Doraemon aku suratku sepeseku nureku kemana nih Korodo yang penting mana nama aku papa dan mama keluarga kak Doraemon baling bambu. Wah masya Allah terima kasih banyak suruh dulu suruh tamu kiri udah bantu aku. Welcome yulah abo wingi gara-gara sensu panas sejak mak dewa nih dia agak melo nu tona kesina dia gini Abu Nawas Abu Nawas welcome kini Abu Nawas kede Abu Nawas kirim dulu Abu Nawas nah bagala tu pai mayu semananda pai mesti keti maka tu sapo yang penting kamu ke Doraemon aku baling bambu asri menonton Argentina deh nak kerja mau pelut-pelut ke tu Mama Nisam welcome Mama Nisam. Ayo guys kita semangat guys kita akan bertempur satu kali lagi guys. Ke disul takut sama Cimeng kemana nih kiau dene Widi ini ke disul takut ke Widi ya anu Rahmat Hidayat kini Rahmat Hidayat Cimeng
Iya si Rodo. Wah, Askar. Kemana nih Sultan? Wow. Iya, makasih. Medeni Sultan. Wah, kani keluarga aku paling mabila. Boleh dianu tan rutedong. Oh, Akmal, kamu bertanya Armang Ewo ko. Ay, Ibu, keluarga keluarganya kamu bertanya. Ewo ko nore. Terima kasih. Ewo ko nore mga mawarnya. Ewo ko. Ayo guys, semangat. Oh, Mas Suni anu. Aga tuh, Mama Isang. Welcome. Gini penjual setiap perarang Pak. Emang iya, kadang terima bulu kasih setiap perara tapi kasih nureku malaka. Itu Raimong. Doraemong adalah aku. Cinta nang itu Pak. Emang iya, cinta na sapo cinta na. Arodo. Dendre kamu apa pa dikiri ka paus. Boleh liwa mo to soal 5 berutu pos na. Pantas. Salam Pak Imang, salam juga Mamun. Pak Imang ada kah? Tidak ada Rina, tidak ada. Aku tanah bangun di Ambone. Terima kasih banyak buat Doraemonku, belim-belim bambuku. Terima kasih banyak. Berkah selalu metabadal leta sapo. Ayo guys, Asri makasih banyak Asri. Mama Arfa terbang camping. Iya Armang, nanti pingnya di belakangan terbang Armang. Nanti di belakangan. Terima kasih banyak orang-orang baikku, Bang Doraemonku, Sonjek, iya sih sapo-sapo kemana, Armang, Asri, makasih banyak, si Paling, Bang Akmal, terima kasih banyak, suruh-suruh kemana orang-orang baikku, banyak sapo Sonjek, semangat Sonjek, itu memang karena ada nih pacarnya Sonjek, makanya itu pasti kalau pacar tamu tuh pasti dikiring sama tuh dia, memang mesoro. Siapa dulu Askar? Semangat gue Pak Imam Prancis kalah, semangatin gue Pak Imam Prancis kalah. Maka tuh Pak Golo, kalau dia kalah pasti menang nih. Kalau dia melodi kalah liramane golo supaya liramane golo. Asal dia melodi kalah liramane golo tapi sedih. Thank you Armang, bunga mawarnya guys. Thank you. Armang yang telah berkirim mawar. Terima kasih banyak bosku lade. Doraemong, melimba-limba bambu. Asri, makasih banyak Asri. Wih, wah Sonjek nih bos. Sonjek, makasih banyak. Ada kaballo Pak Imang, no ballo sapo. Badit, Sonjek, makasih banyak. Badit Alfarel, thank you Jack. Ayo guys, semangat semuanya sapo-sapo kemeneng. Semangat kesempatan kini di mana Pak Medeni, nu nama Medeni kesempatan kini di menang sapo. Kesempatan diki menang, peluang besar ini diki menang. Anda mau mawar mengirim menaki sapo malaki. Padi gagen nih, lu nanti gagen. Pakalin itu Pak Imang, mamisnya Seri, giringan ketua Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Arfan. Kita masih menunggu umpan nengonan yang ini. Apakah ada umpan nengonan yang ini? Kita tunggu pesan-pesan berikut ini. Ayo guys, semangat guys. Terima kasih banyak semuanya orang-orang baik yang sudah bergabung. Terima kasih banyak buat Doraemon ini bos. Mabo nanti sebelah itu, iya Nindi loh, maaf ke Nindi matu Nindi. Ada sultannya sebelah, iya ada sultannya sebelah. Namanya tadi Medau Masuni yan, Masuni. Asri, thank you Asri. Kereba medecemo Mama Arfa. Ayo guys. Apakah ada terbang nengonan yang ini? Sulaiman, thank you. Capun dia Sonjek matabo. Kencang Asri, thank you. Palwaruka. Semangat ku Asri, bunga mawarnya Asri. Nama bunga mawar, mana mau tuh itu sapo, nama bunga mawar. Ye kereba medecemo sapo. Pak Imam pergi dulu Alfa. Ye Mama Nisam. Andalah kulade Mama Nisam, elong kuning, ayo semangat. Jambulkan rambutmu Pak Iman, jambul buru sini pas apa? Iyo buru sini apa? Cara pas apa? Masa na bangga kau dia agak di bawah kita taruh. Ayo guys, Ancu salam dari Rio. Salam balik juga Mama Arfa. Macam mana kewekmu? Binimu. Pakali ni Pak Imam. Tiga pa beluasang Pak Imam ba? Nomor yang kata kiringan nanti. Kiringan ke nomor wasang. Semangat Pak Imang, ucapin dulu selamat buat pacarku yang lagi hamil. Wah deh, Asri thank you. Rekam layar, dia mau pemarkan layar digaga je. Thank you maneng, teman-teman baikku sapu ku maneng, makasih banyak. Oh, kita menang. Alhamdulillah Rabbil alamin. Pak Imang cemburu dicapu.
Iyo Armang, cemburu deh, capo-capo pilih iyo, apa cara? Patu cukup dan terkesi aroma kun terjanda aku kalau iya lo neburoi, tapi pas aku lu aku jasi panah masa. Iya Dewi di, thank you Dewi di. Ayolah selang kagak Pak Imang. Dadah. Dadah juga. Terima kasih banyak orang-orang baikku. Awal baru kau datang, aku ban sense sungai dia. Magi sesuai ban sungai. Ade Ing, welcome Ade Ing. Kau tak lupa menunggu kita syuting Pak Imang. Siapa dengan dia Mang? Mudah-mudahan ada undangan ke sana untuk acara-acara kita akan OTW ke sana. Pekali ni Pak Imang yo seri pekali ni Pak Medeni Sultan cuma ke Sultan naik. Liwat. RR Gostel thank you, RR Gostel thank you. Tak jadi siapa kita dulu lawak. Baga. Saya hausa si ho ne. Hausa ki ho. Abis di cowoknya indah, kalau di cowok sonje. Kalau ke cowok ada memang. Poro, walau amat tu kencang lah. Si hausa nai hau ne. Hau ne. Cilok-cilok macam-macam papito nak. Apakah ada yang mau masuk macam papito nak? Oh Pak Andi, welcome Pak Andiku. Papito nak. Susu.